ba tey kam ngooneen rek ngooneen pin keke jakaloruma pin keke jasnoruma pin ke kooru nduurin pin ke koori nduurin kam get pin ke kooru nduurin a mera la andoona yee a mera le ka waapuwa rek to ka waap pa cinjal a waapu paamale to o layanga te o ndaan so mbax ƴum o ndaan so wax ƴum a ɓis wa mbax ke rek a mera ɓaaloox a laalaat na jeg cer pin ke koori nduurin o yoɓ waxatim fo ten de merim mene ñaam bari la non saltiki wa day waño faño xoyel wala ko wago kumel Adama Faye dada waaw nananke mbaxtaan yo ale Badara dada e mbaxtaan yo barke fa parce Adama lun mbaxtaane no ren xanu upo xa baxambaane xada kaga yo ke kam bari de mbaxtaan yo rek bari la in kaga yo ke bat amin ya ba jeg ka jeg ke sax amin Adama Malik pour gadwa andi ke no gadwa il faut dana rek timi fay degin ñu matrandem khasrandem lay rimay ga dafa solakas lay ke ko yo la yaare waaw sitwa mi pin kalon a jegay ga dax nek katima dara lay digin mbay sen waaw mu dala bisale sax non fa sax ina ko tanga ngara ma jaada taxami ka garef ndigil abisale ne jaada taxami de mi de kam raxa abisale ba dorof kam xurna angiruma lam xoyoga ko leya men xurna nga mo xam lenge xoye ndi ko ref njogoy koy nim jogoy de ngelo ref ngela ndimla am rek ko xoyo leke mom jega mi te yaakara paax parce que mose gef ko narona yaq bom mi fa nek na lay mbada mo teex bom doxel aca surina bisala ji ol bala nay beta xol abisala kese o jaada to xam bu kaga passé na mbay sen iyo ka jego babola andona ye ka yok ne mbaaj no sax non to ka reta to wagan tig nda koy ka bis wale ade ka pare afule de ka jeg lakas wato warna laax so aret waga ndefa tokum wa ya ba jeg way fatar tan xoxum way ala sago to de to lay oh woko camera way ba son saltiki wage fañ o maam nel parce que xabi xe nakwe nda mbay sen aha mi de o jaajom Adama ayum gar rek cien Adama ndamka non non ka jeg ke motak na meke rek pare abi iro ka bak tak fata wagi ko faño maam nel de mbay sen ndigil na rog lam ne saltiki ke maytino naga nakwe maytiyo ndeysaan sax nun koy kena ma na saltiki ke mayeta nda nak goor wa xan a ca goor xana nako ka mayo sax nun aga def ndigil o njaajo ngoro nda mane laaj na jeg cer o njaajo ngoro lakaso nga andona ye oy way barke fates wene lun way tuxerono den xana yaqo mayu kam sa nun fo njooli yaq ne ka communiquer o to ka ngasaro saltiki ke rek to koy yenanga ta saqo xa capul den a ɗega jaxo rek mbasana wo le yoxoole o leyna ka andona ye deram garam panke yoqna o bak yoxoole aca laya nuun e ɓat kene ref saltiki fa ngas fa ando naye ka sogo bula ngoor ke a moƴelo an Adama dada
siropo yare jam fog bari fog njox fog mboxodan fog bankat kino xugar na me xesim nang no gono fo simangolo noy dam dango te jeg lo xa fop injegalangi la ya fen sogo lay na Malik na gadwata nangi gadwa ka wa bon na moy la iyo fagun pak am lay ong may motane mo ala sabota je we kaga wage ref saxe fatamata deno lo nut na yit anda ke warna jega to Malik mbarna goma bindof genu ten way ay laykim layatin to kon deje mbarna tamat mbin Malik trop mu setana rek jam jekke ba setanel way ndong layu ndeba ndong refum koy nda ko layma fela ngaro walay ta jeg ayo bi mo lay ko imbaf tangayo maga John hey safa yo no lol ho kam gara bu dak salkil me ko jilne rek pale la yame wage do sabo nang pefet taro kam lang abilay biya fela fapu John kole anda bandong hoit kene ijon hon kene ngor gi ne ka pare afela garuk tahon fele rok tahon mungkin wage yakarek emiref kame yakabo fa wage ref inshallah mene kam dukkame mimne jano bakne programme ayo kame lu ngomoni kame le monde banon won kemele na pexeyne opposé o koro ay le ami metene atam ni neke khayes ka susa de kame abanga ngin gor som kame ko abete lokno sus kam sa bojo kam ti warek alaju kam la dule dikanerga ine ta bonya pita ta marit rokana basin abas ada ko bas ndak kam la dule ay ndigne su ngata ma xarit na digante ar dagana fo ar xamadana hay ma ndigna rek patan ngana acha la nu ne xoyle jega sifi ku kina lay na tolere xani ndak nango ten na telefone var de mi de jegim dit jegim sadat var rek may seen ane xana ne bangol sidwe kam lay mi ne fa koye cedo obi rok top ondan rok kam lere ki mu ale ndak kam re bande to way yi na o mak salaya te tawar imoni ndak kadi na de werna wala rek te accident ge lem jikke meke de nda adame lem bolu kere de nda fa ngore na xale yi wenje ma anje ma da ko njem nda ay kam la nakko kam saare de bata mere de nda bandom ge hay de dama mo la raxta waxa ci ga xale ka mos lu xayo sa ja xale koy ya dina la dum to o jogo se wole o ndogo njawu ne ak de mo yene ki dius xam nga to xol de na ci mukk barke ba biso bi dakko kam sax ole sax leke leye sax leke sax leke la rek ole kay sax nangam nakko kam sax comme la baba wo ana xamo anda ngo pa ana ngaye abu yeke ziki njamo yotrim fa wo ziki ole sax leke ngay simna mbit fanano na tay jogo xala ak fop mbiti to ko ro de kam xata fatan mayu koy mbit mom ay mbit de kata mbit kata reza eska kino chawana atla ni sa
Kaya nga tahu mo rin na mo. Kaya modal mat omara gore hum ko inda fanin viltus la koy pinkain otabo pinkain digante ogara wanambin onagara wambin bin jibjoni fombini faqole mlay qole rek xamlay ngotin rek mata ref nam qole nyangore bo qole nyang fay I magata refu koy kawdir naga mo falani mi acca fadak nda kande nono maga bondi na koy nang dimla am to way mi badara mi lay ngangaram ndok asaka dak njek kero ma we nga xana saka dak njego ñaar fukki fan ben ñaar ñet etanamo indoko non dik ifno ape adak atadak etanamo pankol mak na sutor kame ay bat fade nani mo fala yo xoy falay madakom layano kam madak bususa ona xorehum kam jaga kam fit dokin ni ko ma ke way ni xulen gorgorlu xe a paax a palen kuto xijlong kam ngodin to barke ba es jo billahi amaya ngesas ka andona ye ka mbañ togi o xoyole a upango a ƴakan mom ut leyle diwte am le oy ndo koni bat fane bo njaja sinig tuk jufendi ko damel ay miyer kim sangara mag kim yamba kam bugo lay fa nun xabiya gen nako yakke nun alul no nun rek o kontaro ndegle yo ino I ande wena nako fo nak kerno obino nak jepat ke in badara refe saltikina na laya obino nak ruban kam wara kam jaha ndegle yo ruba malul la wala yamalulin badara na laya nangi tek kelangole ya jaje wa mi sud nako to billahi barke fa ndan sen ajaga wiya ko chodo ga gartana moten ajaga wiya ko chodo korowe mo fiyo rek keke bad fande bo jaaja sinig ni mo laya ka balgina foga mi commune ke fop o xakoya xena ngoy telo fop o xoy so ten dole resite kim ndax kimo kin na xuf kimo kin mi ala kuli ali mem jofa kam wago fat mo rek fi yo ndang o bugna nanonan Mamadou yalle fa kamge o tewala yafa wo to ketala ya refe ndigil to billahi o tewo xaga o njaajo ngu jegna problème kaga teta concerné Mamadou fato moytu xanam waxtan len ci xana xaxe yon no fa pale faronga no ayo jat ñamak ya gen wona pin genun kam la ya wodange a jega nge la yoy kaw ma ba ke ma jeg xam jegin far force o kin wage te tous keke bad fande bo ngox nen faren fo jiliw xagn na nak we jam o nak xu ken na commune ngayo xem andam ko jeg problème tam ma dag ba suusa aywa
mbit tetana merobina etule nuna re'na fo oyle refna mene billahi wallahi o fada wala jiba way baba juufo onan ka kam na no boyle ngalay ndiki andim anon kam fal digi alay bonne andim ko jilaro koy wata inda billahi wallahi refe caaxaan to detana mbodne inor na koy sama digante gala ba ka pomaro ki da kam ngoni o jego le gartuna escare kilo ko Por atang ewa gogo. Ini kan apa ya? Kan keliru. Por atang ada bau. Coba main. Odetangan bodetin apale andoy nunga tangota yorno billahi wallahi pexenaga wallahi mure ki dakaten ta fato vi attention nda o moxolare deɓole kam ngoni na subtu xa rulle na yona fo xa ɓiyaxe nu anda nigo nun mo ngonin nu mbuga ngom coɗa nun gonle wala simangol jegola gawde tangan bodetin o haga jam ya mala meta inorna patan ni ngoni no adol wit kam ngoni o de tan bodetin a jega mag mo gadul na to la tadak ndax dak barke fa pes dak ka ñaw ndax ka tas so billahi wallahi programme ne ngonin talay noye mbin andim chef du village ne barke Sëñ Tuuba Mbake programme ne no bem rogo janul billahi wallahi yamaga xabaxambana xa tadaka xa ndure no fo o toog billahi wallahi ñof suto se kan xanu nano maga mboya pari o moxolale len ngidat celule sime oy bila yakimo hoylo ku lay mo meke o hubugna kalame Mamadou fata kalame am mi Badara Diouf onde bandonga sini ko bi bac faxadi ba o lenga kalame Mamadou huna kalame am mi Badara Diouf jam tolo ayo ko de o choda ma convocation billahi wallahi o te sabatin rachu cha bo far kirama ci ga o langole ki jasnor tuma o tawaxe fog nan waxtan le o so gar fog te me ki jasnor tuma nun wene barke Sëñ Tuuba Mbake langole ki jasnor tuma billahi wallahi mbaño gange erreur gar suudom billahi wallahi me ki jasnor tuma to a fogay no waxtan le o yaqog no xoyole detangan bodetin detanamo o bayu nyama ko le keta humna te ndax o jang xal zone ndax mus o korit man pala la ne baba andul xoyele tanay ngeen dettu ma Mamadou Mamadou hani arda ba o fet arhames jumaling gaw dimas fato der o taw rugar na mbinu na lay ngi arokay watay lay ne Badara Kate o na xore to xana jeg billahi wallahi o jagonde bo ndul fato wañ famit ndam
andona e ka mbañ togi o xoyole a upango a ƴakan mom ut leyne diwte am le oy ndo koni bat hande bo Njaja Sinig tuk jufendi ko damel ay mi yer kim Sangara mag kim Yamba kam bugo lay fa nun xabiya xen naqo yaqe nun a lulno nun rek o kontaro ndegle yo ino i ande wena naqo fo we naq kerno o ɓino naq jepat ke in Badara refe saltiki nana leya o ɓino naq a ruube an kam wara kam jaxa ndegle yo oxu ba'ma lul na wala ya'ma lulin Badara na leya nangi tek kelangole ya jaja wa mi sud naq we to billahi barke fa ngan sen a jega o njako nge coɗonga gartanamo ten a jega o njako nge coɗonga mo fiyo rek keke bad fande bo Njaja Sinig ni mo leya ka ɓalgina fogami e commune ke fop o xa qoya xe na ngoytelo fop oxoy so xup ten doole resité kim nax kimo kiin na xut kimo kiin mi ala kuli ali mem jofa kam wago fadma rek mbiyo ndang ku bug na nano nan Mamadou yalle fa kam ge o tewa laya fa wo to keta laya refe ndigil to billahi o tewo xaga o njaaƴo ngu jegna problème Njaay saltigi mak fe ngonin kate jini lu mung maget dese ngeleju aha taraf desa na saltigi Seexu Njaay yàlla borom ci adul jam ko riwal to barke mi do kontana mi ba ngo ci do yon to yo wen ko yo nay badem ya zabro gabil mbela bubula amin mi de nous sant ke du ngalo ko bay gid ban sant aduna wadi ke du la mbela gabi ko lol kawagi mo kamera jo ina nu na jegi oyole nu na jegno jegi dano nu yaka ganu yaka na ko nu na ko nu ndig na ko ndig jamo ko mute kan ka mayo kan ko para mayo ko je ko gero jeg e to ka bo ke dal mo ma te bale mo ma te bale mo na arda bo ro ga det ba ngam ne e abela ngaro alar nana mo dali ba to ho badarle indam ta mo ma ga modal ya pure ko dum kama mo ma xibal no no yo mo ko dan ni bo bi mo ko dan nam joy ma ga yit me dare no zay nit jamo dum kama to jamo bu yo ndam joy ma ga ba dik ko dik sa ta bi ya da mun ko tunga no me ya ma do ba aca Seex kontane yo
i kontaan yo Njaay nda Badara Diouf ka ngoto fuses te taxum say Badara Diouf ka ngoto fuses te taxum say barke fa pesare la fa kare fa faak inde fos are salte ko def yo xana jeg wa mbaf longa do lam xa cambon xa daka xe xoyole la mo sax non jabo ñoge fagun fa ko del widu fagun fa ko del widu to la ta del wida o pado ha tebe ko jabo ñoge silip ni agartin ngoni donc il rek il wa xoyole ngonin ka ref sax cosaan a ando xoy an ke ref na xoy meke wattu o tewo xe Badara Diouf a leyna o xoyele ngonin mose jeg duri mbod neke nda o tewo xe gara garit ke te gartina nda nalgilwa mo ten xane xaro xane o xe feet alxames jumaling samedi dimanche xana moosno o xeexelo le mi moom xana dalin barke fa pes nda ina alayo mi jeemimo lay xoy politique mo fin mo jeem to jeem kirum Adama Fayum na le asa nun gari lay rek nda mbara refa mbines bom yok wa de tasim mbar ref ke buntu mbines ile rek kontino ko le gadwa puday ka ko le gadwa puday ka bal wa gino gadu fakindam tiro kam inda wa giro gadu puday ka fagun fa kana ke wa puday ka yegiro te dara sax torog to falay faxe nga jege na watte angana xan sababa je mi koy jege wa andone barke fa pes gadwa mi den puday ka def kim sax lay kim sax wa andona ye a jege mayute gadwa mi den nda a jege koy wa andona ye xucem na gadwa den xano suru non we puday ka ngal ko lata ne katim gonno kin sax nun we puday ka ndimle amo no mbaxtano ndimle amo no mbaxtano waxtaan le nona mbaxtano mbi'eno kam nun fo xaca xa koraxe to fogum numo say mbaxtano nda waxtaan la ka jaxasuxu ɓateno leye koy qoye ge a qoye waxtaan la ɓateno leyo nuna mbaxtana tano koy i njogoy ne bugam kene ndami de mi fa neke sañanga ku leyma jeg ke lam salti ku nananga kum leyma xana jeg kono kiino ponu refa mem leyne o xene upa up kan nda deje nderes farok bonde ferna yo goor ɗum lum jegno fagun fa ko jogula futuna fagun fa kamle uno e kam ga sam harba hay ka samelo dara wateta nda mi mato hugat ko mam gadum nda hey deje hey spase ko debola a jaxda taxami sa xof de so deje o waxambaane ɓaalole jeg na cer so jege cerke saxna o jakarta le allahu akbar algin yo rek deje o waxambaane ɓaalo lene deje ɗetanam kete yeban moto ne ten o waxambaane ɓaalen ndeje kam ga ta garta ka andoona yee faaxee kam saax laawo a xottan Bambey Seereer a xottan kam o Gangaram ka gaare moto na mene layelong xuɗo mbec ale gaare na moto ne leyne yalmin xa saqo ta layame mi da tege joɓis xotik marché cukar lam ka i njego xam leyne xarat layame i leyne keke o jema wag ke jeg nda deje
ɗetanam on dogo ngene jaga école ne ta bugna so ngagne asala tan da ko pel وهتك صاحب جاب خطامي مو كام غرتين تلو غرو بمون مام غاتين ملكاس كاوت نكيسو سو نون فمالك نون دفو كم أمبو خدان سو ده تايتين نخ كان غيرنا ويقول خودن غابو يخو خانه إنه كان غاب فرازر كخانه يلا يبون نمو أتكون ando na kambany togi o hoyole a upango yakan mom ut layle diwte amle ay ndo ko ni batande bo jaaja senik tuk jufendi ko damel ay mi yer kim sangara mag kim yamba kam bugo lay fa nun habiya gen nako yakke nun alul no nun reko kontaro ndegle yo ino I ande wena nako fo wena kerno obino nak jepat ke in badara refe saltikina na la ya obino nakaruban kam wara kam jaha ndegle yo huba malul la wala yamalulin badara na la ya nangi tek kelangole ya jaja wa mi sud nako to billahi barke fa nganzen ajega ya ko chodo ga gartana moten ajega ya ko chodo mo fiore keke bad fande bo jaaja sinik ni mo la yaka balgina foga mi commune ke fop o xapo ya xena ngoy telo fop o xoy so ten dole resite kim ndax kimo kin na xut kimo kin mi ala kuli alimem jofa kam wago fatma rek mi yo ndang u bugna nanonan Mamadou yalle fa kamge o tewala yafa wo to ketala ya refe ndigil to billahi o tewo xaga o njaajo ngu jegna problème yo Mamadou ke layona ndiglo nda koy Mamadou ka jeg ki andona ye wagan tig o kiino xe jegna tiguma bugno jax de ce wage ta mayu lelem ga koy we simeno attaquer a den tala we diwo sim in ay taxat o xayma koroxe o moxolane leke ne ona warena rabdit tena sowel laga bo ndik na leyanuma layga ngaram teta sowo bo ndik a ɗates koy yongeta a mbagano jaxo a jaxno axa kay ka jeg ke wage matik a jeg ke o lakasa wage na tig Mamadou fa neke ga'una sax wage taga tig o barke Dione fat nami bilaay o kooro refo kam ga'an kam saax la nda wagiro ta tig mata refna ka jeg doole lool kooroxe Joko njal Adama
Adama Njine góor day nopp na boo liggéey he Adama ko ya tuni ke kere de Adama xene waderna Adama kam woni Adama xene inshallah nu ne Adama Ndiaye jine nu ngane no gara yodin ane Adama Ndiaye jine ten nu ngane ane woni na tel fop lenu ne koy gango ya bado Joal Fadiouth Yal Bambey Sereer ya mo ko yole alaman ko gere dango yam ngi bandi Joal Fadiouth la de ne bala 2 heures xam fadi do ngoni mi koy Adama Ndiaye xu ande da mayo nene fodum i kam ge fasate koy Yal Joal o xene de fo ke widuna nangale ya no xoy salti kike fop bi an rayo kem et kala ite refuye ndik ne ka ta suur rok ten saqu ndik ne ten saqu foof le nda fat i ndimle mboɓ ngoor ne no ka da ndimle orna o feet i ndama naq we bo o feet to yakaram koy ku anderuma o ngonin maxey sogo geen wa meen xaye nda o xoyole fak togaan mene yam xar we mbakoguna fop moƴo jaxle ga yeta o ndeɓanongo xu geenu ina mene daan kiro mi de xam geenu meen sen geenu meen mbaan geenu meen laqa mbaan nda kam leye a jega wa upna de to xana ɓaato up to xan fop a leer a felanga roog nda koy payo fe soom ten didla daxam e ɗetanamo bayo fe bayo fe ne ando naye ya uma ñakano xa yeng xa miniere kam bug no leyanama xa di jatuye fop ama de kon ngaƴo rek i mbi'a ful nene bo Mbamir na xana fel jam rek xane ta fel xane ngoonina jeg kenar ko fel xane o kon naqa wuri fuɗan ten jangum mbug e ngaƴo mboxodan bo ci kanam Malick kam mbug e ngaƴo mboxodan bo ci kanam to felo xut to felo xut waaw ñëw xoy rek waay wo mo fe rek toy nalginoro mo fe rek toy nalginoro mo fi nalginwam rek fagun faak de kam lay fele dara to koy fagun faak andame ye ke refna ma reɗo fupun ay ɗetanamo ko xotna ɗif no fel fo bo kam ngas yaak ɗetanamo ke xotna mbele xot bo kam ngas yaak ka upandetayo bo doko kama cula ay ten ngefangayo pir roga deɓanga xey feloxu ngogorlu we way to i ndimle o nu ndamta nuun nda a mbelaxut ke woor xama woor bo woor amo refu ye eyo xambane ɓaalole mbelaxut kam lay umul fagun fa ke jil leng kuta jegu fa xa plastique xatan ku yaqwina mbelaxut a fogayta a ɗetanamo xa ceeg xa ɗaka xa men mbaar ne
kam la no ne de sama mo xek xada xe men bar ne ke tam yaayo kam bar nan leg na sax amadu mo xatu major ban bako nalgiri yo rek kono mo haja belo yal wi mo daga yo la in ka mo daga fuso aha mo daga ro bu sponsor mo daga wa ge ref de fuso mo jamel ka mon ni gam de Mamadou cowle kam ngoni no rubene ko ga fop refe dara barke fap nak welang no kam langole dano ndube o da bilay wala o leke ko yegef ka ndere farok mi badara juk katwan mi meke ci jef anu biyo nang ne patron mo yokkay ala kan ka ruba kena yaqa o xoy ne goda no wena ngoyta kem la ya andan mi paax Mamadou refo ko ra paax koma yegay ko o kiin ka gara lenge wo o billahi wallahi mbaqani ñoo haji jaxan saltiki ka wara o warange kam ngonin barke bes fakiro xoy la kid gada mi badara Diouf mi badara layim saltiki la kanda billahi wallahi o naxorefum barke bes kam fit doki billahi kam jaxa comme deno bu kalera dene nan der ngangaram fo meke indef no ngonin billahi wangi laye diw fa diwo mi yo ndangi lay moda Mamadou cowle de tanam kama jafa ko billahi wallahi nda koy kam la indi ki to xam dakute billahi seta billahi wallahi o won wanga de tidel o bo holun nge non non ngonin ngoyta moten mi padara Diouf Mamadou o xey ci jes xanifo o fer billahi wallahi pod na tane ayo a jegay ke lay manun te ndiki xam bato dakwite anda ngonin we sakno pexey ne andona ye te jom andu den ba jom ana den layan mi anun ndiki kam lay nune ɗetanamo o kooro maako xe sakna japul ne na xirsana rewe o tew ne xirsa nderes parogala a palene billahi andim meta farna nda o xey nanan micro len xoyole wa mi lay nun gon le de kam lay nun me ken ke o ciabu far kirama ci o nak bugiram jini bugiram o mat bugiram o de tan mo de cowle de tanamo tama luro ganang no wi patte wekende to kola xe weke ut ko kam ngoni weken ruho weke uto billahi walay kam ngonin min yote go padara Diouf o njaaja senik billahi walay ngonin mi layki manune bin ke layki ngonin kam anna pa o tada biya esme ke upe ate kay ke layker makam ngonin da kule manun ngonin bin yo wi non ruho ngoni na upo bin yote go naga pexey o hugaduna billahi walay ay ref ke ndigil yam xar o inoranga ba kapam rokida ngonin boy wo fa nena na la ya of sax saxe ndigil to ya ofo nako ada jam ya mala mi ola inde mi personnel padara Diouf wo fa nena na la ya of ka nakawe o inoranga ba kapom rokida ngonin o garanga bu jela kambake etana mo pexey na refna mene billahi o ko roxi mena oy
kam laya nuune o ngilo konge kam saax le nuun ɗeetak nena paax njogol ne ten Mamadou maxey Touba jegluxa mi koy nuun ngongonin maxey waasnoxa nuun xaqa paax ndiig ne yit layami nuun te maxey xaada giro to fogole kam bug koy nu gar i layo xoyole to i mbaño tiñala wiin we i mbaño laya ka andoona yee wiin we ngaɗanga o feet njegke ka da njirñoorna roog fe yenga nda nana fulim mene fa layo xoy o koor oxe ba dara ne a o ɗeetangaan bo ta mbiñ o loqa ñaaƴta nda o koor oxe ka sutwa te mbinum no ndigil ka fele o mofanga ɓasil tupangeeɗu ley den ka da njirñoortigna o feet mi kene gimum nda kam laya nuun o tew oxene andoona yee ka ta simel Diouf a dol wid men o boolele ta gadoora mene kam o ngoolin a ɓisan Mbafay refe ngaak ku leyma mbanum layin ren o boolele ta ɓisa Mbafay refe ngaak a tegeƴa saxu